निदान गोष्टी କେମିତି ହବ କହିଲ? अग्निर्जिह्वा मानवः सूरजस्यासोनो विश्वेनो देवा अवसागमन्नियं भगरं करन्नेभिः शृणुयाम देवाः सतदिति न सङ्गीतकरवो मुदाभिरी नारी बदोळनेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधति सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्नप्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरतो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु कृपापारावारः सकलजलधर्षे निरुचिरो रमावाणी रामः मुरगमलपद्मे क्षणमुखः सुरेन्द्रेराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु रथारूढो गच्छन् पथिमिलितभूदेवपटले सुचिरप्रादुर्भावं न जाति रम्यं निखिलजनकाम्यं वरवधू सदा न पथगामी भवतु हरत्वं संसारं